Udahlah bah, pelan-pelan. Saya ambil dulu nomor kereta di orang nih. Tetap keluar ini besok. Kau tengok. Satu minggu 3 kali. Kadang-kadang ada juga yang spesial. Paling kurang 2 TV. Yang penting ada di tengok-tengok. Kalau sudah kusikan, main galap pulih 50 sen. Asal kau ada di tengok. Kalau sangkut ada juga separuh. Beli di sana kan nak keluar 88. Beli 88 nak keluar di Damacai. Oto, kau makanlah itu nomor kau. Tiada nasi ini. Beli 5 tempat, 1 pun tak keluar. Karena bah, nasib saya ambil 1 ringgit. Kalau 10 ringgit mandi syuh. Duduk di kedai kopi, 2, 3 belum nomor diuji. Cancel sana, cancel sini. Ujung-ujung beli 1 ringgit. Satu minggu 3 kali. Kadang-kadang ada juga yang spesial. Paling kurang 2 tiket. Yang penting ada di tingu-tingu. Beli di Sandakan keluar 88. Beli 88 keluar di Damacai. Bais, sangkutlah bikin panas so. Kan hari bulan saja. Beli 5 tempat, 1 pun tak keluar. Duduk di kedai kopi, 2, 3 puluh nomor diuji. Cancel sana, cancel sini. Ujung-ujung beli 1 ringgit. Si Bais, kau bilang dia kanak, tapi masih juga duduk di belakang pickup Pika Raja. Mengkali dia kena 50